le prix Marc Vivien Foé, un événement RFI et France 24. Cette fois, c'est la bonne. E ngolɗo laawol moƴƴi gonnoɗo ɗiɗaɓo e hitaande jawtude nde Achraf Hakimi suuti mbuuñaari Marc Vivien Foé hikka ɗum ko woni mo o haandi caggal hitaande fayodinde nde o waɗi yogo e yimɓe jiidata ɗum ko hunde rewde laawol hewɓe kadi ma mbi wonde fotino han kadi nde fettiyanke Paris Saint-Germain suuti ndi mbuuñaari ko laaɓi ko kam woni caggal nde o ɓooyi fadde Achraf Hakimi fooli ngo folotiro fettiyanke ngana afriknaajo gonɗo to Ligue 1 France gila o ari e hitaande ujunaji ɗiɗi e nogas e goho Hakimi jeeyama e ɓen foɗodiroɓe ndi mbuuñaari omo yaha tan omo ɓeydo ngabbude o woni ɗimmo e hitaande yawtude nde o suuti mbuuñaari ndi e ndeɗo hitaande hikka hono no kippu makko one kadi Paris Saint-Germain suuti championnat France gila e lewru ɗiɗi ɓuri yawtuno ndu kadi fiyaka hay lawol gotol e nder pottite capantati fof Hakimi e hitaande ujunaji ɗiɗi e nogas e joyyi ko fettiyanke bellitiɗo e nder ngal ɗo diɗɗal Paris Saint-Germain o feeñi o yalti e jimani mosdi ndi Messi Neymar Mbappé fawno e makko fawi hen kadi o holliri mbawko makko e fiiju yeeso ngo sabu o ɓiɗɗo Maroc diwi wonde darto tan woni défenseur Hakimi ko fannuyanke mawɗo e banggue mo o fettato o omo jogui hakkilantagal e karallagal balluɗemo wawde fettude e yeeso gam ɓeydude semme e nder ngo fiijo ko noon kadi wonde pettowo yeeso gam ɓeydude kewal yeeso ngal loggi ɗiɗi ɗi o loggi e lewru ɗiɗi ɓuuri hitande nde gonɗen hakkude makko e Lyon ɗum tan yoni yeru Hakimi wona fettiyanke gana tan e nder Ligue 1 France kono ko o goto e fettiyankoɓe gana e nder nde ko ɗum saabi o suuti ndiɗo mbuuñaari Marc Vivien Foé hitande ujunaji ɗiɗi e nogas joyi ndi ɗo gonɗen e doggol ɓiɓɓe Maroc suuɗɓe ndi mbuuñaari o tawti Marwan Chamakh gadiɗo suudde mbuuñaari ndiɗo e hitande ujunaji ɗiɗi e jeenayyi Younes Belanda cuuɗɗo ndi e hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e ɗiɗi ene wondi e Soufiane Boufal cuuɗɗo mbuuñaari ndi e hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e jeegom Récompensé en 2016.